Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kikun gikti jong kakong Bibiana Walang, bad jong Lionel Marwen bam kwai war blay ki basong ki basa hapo kasnong pendeng rey West Khasi District. Kilala sendon bantay bad banchna ya kamadan futsal kabaning kong du hapo West Khasi District. Da kaba akerteng ru ya ketika madan kum ka Lionel Futsal Arena. Kabalong ru kum kadak ban aina bad ban pensa nam ru yo kupau jong ki bam kwai war blay. Ya ketika madan la yo ban plipat ba bat khap ribon haka santrik unai lur asa apusau da usordar kasnong pendeng rei uba M Marwen haringkat ka jingadon lang u MLA MDC ka Nostan uba Gabriel Walang uba HK Thaba ADC ka West Khasi District kiri orang ba kasnong pendeng rei ki bahayang asem jong ketika longjing bat kiwei ki bala syakot ngobha ka jingdon jong ketika madan futsal ka beningkong du ha West Khasi District kala kring shisha ya ki babun ban let kilan men ya ladi da ka bay lekai bat kala kring amtang ki samla ki baju smart ya lekai henry wat ikirang ba bat ikilong kmi long paru kumju ya ki hep ki baret bat le si bat la ru ban ong baling ba ka jingdon jong ketika madan kala yarap ru ikun samla bakin light ningom ha ki jinglin ki basnio Hagate sengi na kaliang jong ka Lionel Futsal Arena lingba ka kami jong kate ka longying kala yo ru ban ais ngobha yaki jersey shaka pendeng rei Social and Cultural Sports Club bat kumju ru la yo ban ais ngobha shaki bala no senyang lembat shaki riu rang ba ki bala palat yakan rupos nam karta ki baju smart haki kam ya lekai bat hadin kani kala don sa ka jinga lekai hapeng ki officer ka district persha ki record jong ka dor bashnong pendeng rei masalah hikam kijam jumpi bapitre borok sikata haga jingin jumpi hadu kane karta bagi kibok kirweng so yo kuntur chai kudeng ubang jom bro ada kuntun kejingkuman kebenikong ada jadi para di jom bagi nak kenal i kino gua kenal i jadi karteng jadi wah kedekan longin ke bawah hatang Bunsin nak kelak dia kejingkor lor juga dia. Miran madu orang ni, boleh stoda, berharga juga buat. Badailu, upara terai. Manu bakhambatan, dan ayah kepuram sih sisen. Kadai kebakong santam, kebawadangan masuk tak mensin nama. Mila jan kelak dia kejing don kam, lane dia kejing idon kam dia kejing ada, kejing tak rasong sih sisen. Ini orang pun kan nuksan. Medan kilong ko nuksa ki parajonga kilong ko nuksa nakam na kiwei maka jing ai burom ya kan futsal hai pakna Lionel kalong ko burom nakam da inga sen kaban sa jing kan mam junon la junon kadi kalong ko nuksa ba na sukumen hatu kata ya ga jing te rasong li bi inga sen ya ga jing ie ke jorpi ai ba kan ga jing ie ke jing ne ka te rasong ya ki kam bijam kan yang pelon nak ini kesan rengkat ke juga hujung belai. Ayo ke jing belai terbang kementar kasih mereka kasih kepada yang nak dinohikai. Dengan ayo ke jing belai terbang ya dinohikai beram. Berbalik kau guntang atau ya ketspet. Ibadah iway dinohikai berlingkong tam ke jing berjona. Baidan hangni mentah. Karena sukunan bah ngalai ya ke jing belai terbang Happy Teachers Day bubuk Brisbane nak minta kijing Arab ki jompi hadi puar naru Malaysia tajuk lihat Islam bagi wei kenoi dengan dadan sibun mangkran hari tang ke jingku pada jinge trailan mangina gentir na ga ya kadong ka thaila jong bakhamtam ya phiru kumju ngalading di bahayir ro hanrai ada kilo kita ma dia dei banyarat dan makintiu dan yang kamadan dan yang kalu jingku jauh Lionel family ngalong pada kulai dengan trailang mana ikti kakti kadian kakti kamon na kabenta ban kentiu ya bilang dasam hidon gathon ban kentiu pengaruh madon gathon ban kentiu to ni trailang ba kadong ka khain kaju kan lait ne ki jingma bon ei ba hawa mentan lailak Allah la kanon lai spa kan pro ada gelar jungi lailak ngot kinang bidra kene dari jima kabakat nami isni kanang tiu kajinting kau siapa ngakarman bakani futsal kan yarap yang iban pelaj kita
Pada kerana sekarang kaji pujo ke ingesan tolong ndai tak penting ya senang kena lagi ya kanong sepenyi baru kuwi. Dalam kejadian bangin yo ya kompeni Kamadan Putang harjo kapor kene do kapan nikong kene ka district maninyo ya kene Kamadan kaban nong ka kejadian ku ya ki nong sung jo kene ka thain kamta me ki khna samla makin yo ban bullet bor haki physical activities ba kalong menta hi pe kalau ka ba imah do kata ke na salang namar bale ki khna samla in fact na ki khna skuro ki langop haki atli ki yen kaban nikong ki ngop haki internet social media ki bullet bor ki mobile phone ki ba ka distract na kim na shuban pile jumut haka pole puthi dan haka leka family life ba ka ba khamma se shuban ke jingwa phau drugs bona ki khna ila identify na ka leka police department hado kon ba life patam ki khna samna jo ka ne ka thain strength ila ngop phau drugs kadang ka Theo Rehabilitation Center hangte ha lenti riang do na la di district kai panghalap hado kumba khatang khandemu ikna tiba lama ha drugs baki dan menta haka treatment hangte ha rehabilitation center paling akan saya kan kang kalong ba baki ngop kita namar baki dan shoka physical activities ikna sama menta kingop ha kini kijingdi ke pasneo kabakta ya ka met ka phat ki kabakta ya ka koi ka khia kadam kadau bat kitau bite ka bankong ka de ke jing sa influence blood ha ka pakai na do limba ka TV limba ka internet limba ka social media ka ba ka de ka peer pressure ke shokai parlok dan badi drugs dan badi kenja dan badi kian parlok pun ke botan kabalai kade the demonstration effect kabagi ang hakai karmic kata demonstration effect along ba niap penbuat ni pun tenang ya kapang kadi dan kiwai dan iba way u dikian ikana yang of u sungsiat dari kian ulah sopa komen dikiput nang nangka ladaki iba di drop ya penbuat tenang ya kwa lang men di drop lagi kena tengteng hakajing long lulu jengki nikong nisam kio ayo drop jadi bat hadin anda kilangop ki haban thiet kapoi kapor ba kemyo pisa syo ben thiet ro ki hal ki tang sa ka thiet ki penya brero tang menyo pisa sespa aspa tingka tini kenan bada ka jingdon jamane ka madan hakane ka snong hakane ka district kan slur kan kringe ki khna samla ba ki wan ban ya kai kan daga jingya lekai daga involvement hakini ki physical activities kan ke ya ka ko kya jengki bat kin klet no ya ki ne ki jingdi ki ba pin buai dan ki ba pin ne ya kana ka phan saya stop sampai ke koro alam ngai pia peli pia it tapi apa dek yang ini kecil play lepas itu lang di bawah ngai ke dalam program speaker koro alam menit kita ikut bak ruang ma kani kalau kita ku ya kadang kata ini berkoi kumbang saat tersebut ini ma jeng jelai jeng drugs tapi jadi kami an penonton juga cekei ba kenapa kani karena teng ngelak lawan ini terjadi hajul ya tadi terjadi ya seperti jauh ini kalau sebentar kan ya apa kerja terkulai sibun ya report ukuran rezeki na NMRHP kon malang dari ngakit bok itu yang spi tak kamsim bok play legaran nombek nong tahu nak aku berdoa spi tak angit skam tak kani kanong ngejing sekri yang bebak joratan berjaga dong berkui. Bagi tapi jam dan bentar kini players jongi kelarung semadan. Oh, the PGP player John ka of Junkie Officers Ima ikum ki player World Cup. The peg saya ki tengam tip
kan pacua ke bol ni kan pacua ke ni ke jar jong kemadan. Lionel futsal yang anol kirangba abad sama di tengah kilong kilong separuh silaban wanita kaya tengah suka aban wanita.